bra o you be say you on pekasa we din baby ode na agro ko no baby ode ne do fa no bra sister mo no to net years have empathy we because say na be ya wade kim obrawu minim de maker Kyekyeku what can I say? I don't have any issue to say. Issue to say I'm an issue maker. It's all I don't know about the issue that you are telling me. There's a issue maker from what in common say. Nipa no on the no me bla wanya akola. Me ma bona so onwale. Na se no akonya no ono ato akonya ne ba. Me dia na mo ka sister. Hwa me ba be je se me amede madam ama me bla. Me bla rejete. Also mpe. Oba pa hu na ne to and then trying to face. Me bla so mpo no. To na akodi nti akofa ne ba me dia na me woka. Hwe sister asema make na simple say na make no. O be say bia e ya agro so na make no. Minim girl no na me share girl ne pe o mabrabo. The way again is or ye me ma 3 days na me nai. Na say wan ka sepen wo te bia no nti o. Say 90% bi o wonim nyansa wa badaye no. So bi na ye ne so bi ya dia ye ne ya dia sire no. E bia kokan. Me kokan say yes ya and am so a nice girl. Enu ani. O de wa ka pate. Me ne me bla be kasa. Ana me ne madam fron so e kwan bi me fa so me madam fron abehye obi me abehye wo. Wo bra fe ne se a ne si guso and the one ohun so. Na dey go on dey. When you oba papa on dey try say ye kan wa fe ne se na we ni gire ba bonten. Sister asem ntoni fa girl no onye. Because of what did you attempt? Physical we physical kwatu girl na the spiritual onye. Now we nim say na so ma dey. Na wo all up you. Wo be fa bi. Say me be for. Hey, Krachi. Woni na be ma be ye de bi chiro. I don't know. Woni say be. I don't go. I sister my one come my order dada. Hey! So you be for me nyan dia bro. Hey, na come na nke ever na say. Bra, wo de kwai. Yes me for be my fa na my bro. Hey, bra, ayo won. Am won. Am pa wona me say be for. Me say be for, say me say be for. Ti mu be for me hu. Ti wo bra nya careful. Mate. I also way. Bla ko oni wo ko. Oni wo. Oni ma me ntra say. Dabi. Ma cho de ko. Sister, open me. Open me. Na de wo keke de sa no de. Hey, sister obeda o. Obi obeda na open me sa no. Ananim sa de be sa. Ma me ntra say ntwe no. Ai wo de ko ba me ka. Ai Kyekyeku ko ba me ka kire no. Ti mi nko. Ha wo ba me ka kire. Ati ne ye be hia nwumre. Wo ne hwan? We twemo Yesu bi mu. Na Kyekyeku e no ma. There be boy na nkasa hwe no se bayfo ko no ye ma bia de. Hey, me ka sa chetet na. Ontwe no fi no. Me bayfo asetra be mo e bayfo. Obehye wase abla wo hu. Ama. On se me po asempa. Enkomam no obedi no. Me po asanka menka. Me wa ha na me brade o baby bai. Ese sisi opese o ware oba no. Na sabi yesi eni boso a ekotrim. Men ka me prema ba wonu masem tene ma we nyina e bai. Enya ogro na menini. Ana menua keto anso aka che me se. Sa abaye no wo mu ade. Kyekyeku so aka the same thing a che me sa abaye no mu ade. Enti me pese me de me plan wo so. San ka wona ka be me kuma. Ana se eni so bo a ekotrim. So we me kuma me pe. Wonu masem ana ko yi uka. Agro na menini sister Dina. Oh. Etu da me ka nyina ne se me pese wo siesie wo ho na wo fa ho teten na wo be fia se bia da na wo ba bi wo hu yi tinka wo ba na bia wo be dada ho na ne be kasa kasa bia na etima na adwe etima asesa because me aba na obi asu omu ade me mpene me kuma me nye o Dina so woni mu se dem sitie minim me mani ade papa minim pa Dina be ma do a emfa wo no dress na be fa ho tenten na o de be do wo o brent me nko madake me nko yi mi bronya atade ana atade a me de bebo life embra ana say me so ka say na say wo nya ready so power my ready say me power say me gina he say me sha de gedon ana ntuma gukura ne framia o bra no peme on peme ono no pe amane fane ade a open focus it say wo pa ade a force nenya what you say enti ama me yada wo ana me ma god nice what you say sister, mo woni na na asema me ka no ye ne sama me
na mo ye me runya na me sa ka me mpre ma me bra nware no se wo mo ade a me meto mani e den de o bra pe no ompe na no nya ha na mba wo so enye wo na abekire na oba won ware so no anam de wo ye be ka se de wo for so wo bra e bia no de amemfi no wage me na e bia wan treat me se na me sipa se nka be me be ma treat me ama me pa ma wate ama o de wa kama aha ye me sawa me eno anu ami de me mpa me mfin do bia wo we nya me feel of true love na said wonu wase me koyi uka agro nti so woni ma grodi ade na mo ye no mo hwe bibi o sede wo chichiku ba wona na me be kan no me ka kire wo se bra wo nsua ona akwa abonti no wo se wonya oba se bi obeso one ne tena ade tena chenchena mo pese mo force di sister mama no sister mama to we different oba no so we different obia ne choices bra so no opekoko mpetuntum ade tena mo pese chenchena mo force mfa ne ma no wo ndi yi wo bo nsem de obo ampe wo bo nsem de obo ampe again no yeso wo muade cheche kwa be kam sa akra ne muade a onu wu cheche kwa mo di na tam na pachi nyina ansai ne nice say etie ne to babu so mo medi na sister again o dey respect you abe na oba fia be didi watam da nipa we na osia no na odidi na tam na cheche obetima ya wa bon tana de ba fie ti wo help and say dem dey say wo na wonye busuani na chenchena busuan kan se ma opese for so adi sister ima me bre opese o chese ye busuani aka omo makunya na sa akuna de o busuani o ya busuani supporter ya princess ai tu be hwedi sa wo bra any sister we entena nware meboa na sister no na mo ache a ade a wonya kitwe iketati na yeke me foaso che me just me nya ya o bra ni chusu mi amepiu cheche ku medical ba ha ma bra na bi no ka che me se me nya oba fun ba me nya ne choice ana magistu yo na mekọ eno wo ba me wa be ka che me se girl ni mbua de nti wo sa de me ba me ka cho se me mpe amememfindo mempe ni mguasie bia biem bra na one choice ama debi mempasa yo ba ware kura so unim se me bra opel dispersion one pe one dispersion o de ka sasem there so dispersion wo sinti memfa me ho enti kama fa me ho na mababesi a be ma do yesi afa woni wo hia wa fa wa maka bonto no me bla sister abe yanka e quick nanka so refri akuru ko ye try no debi chance me bre nya ya di mguasie mienu wo mpa na mem na ni na mo ko man kwa ya se mo woka ade a o so mpa na I said what this guy said they will ra minya me pio ba ba am wodi kan bi no maka kira me se menya ne choice so no maka so ope tinya botre wo ba ti wo ade na wo nya ko mni amfa ma sister nim di ti kura mo mienu no mo pete mo force wa wo sister ko konya me dia mo ma me tina we konya hwan wa na ko wale erade so de me dia be ma me wa na me fina so aha ni pa de sister yi aye twa so me wone de ho ohu ai hey my one and only my brother Papa B my one and only yeah na me ma fa na mutwam ba be tie mia masaba na mo so mo de wife na bro o betina se bra na ona ba mane ana na ne na mo de bra ya mia ibi aboko de so won fi me bra grandpa chon adwuma ko na wadidi we kura me be fa de kura me pa chu wadidi me mi okay mia dada na sister de mia ba o de my sister bra ebia na me ba na me shete sister transi o no o ama down na be bia oti na mi ti ama na be bia oti no kase me sa ko me ye dey de wo nyina se na no me de madam free buy emetu wo hu na appearance ni yi nema na shina en course we appearance na no dey to entine me de naba wa hu body ya yi face ya yi dina emphasize ne ma ne kra mba be ma no odomi a odomi enye na ma na so rush de enyo na be bo register no ohun odomi abaya na de buy me impression ni mguasie sese me impression abaya na so mu ade yes me pe abaya obu ade ma de only betima bo brother achi bla enye de ono obe wie obe se abusunya no akọ
It's with the way that blow. Na obaye no sa abaye na wo kase se omuade wadi watem. Eno na me busa no. Wadi watem. Me busa no. Aha. Enti woni nyina se de wonim ge no. Da bi no wadi natem ana. Anyo na oni natem anti won twema ni natem ansa. Wadi matem. I just again na no ba se kwa ne kasa se ne body crash e di atem. That's right. Asem na si wonim bio. Emra wo beto so wodi matem no. Na wo hobi. E na wo hwe na soma de kekra kan wo na de gi number. Menu aketo no gina no onim no. Oh, na menu aketo onim no. Wadi natem anka me ba ko ka de Ondi matem da. Aha, na de be bio. Ka de odi owo kana me na me nko. Me de se ja me de manu na beto mu keke. Na uko. Me pamu wo de ka de so mo kasa. Na kasa ni pe eti se 20 oba ba bio na se pe. Oh ama. Enimgwa memma enimgwa se we ntosu. Bunya be ma ne ntira ho. Me wo be ma me ne ne pe. Na wo bi na wo se sa me bra be. Me nyanya bi. Ba me pese me chese. Obi obe bi anya serious. Afama. E na wo madamfo no. Wo che me kakra. But afama wan. Sister wo se so ani na afama. Nti wujina ho. Be jina na. Ati wo sugar body na ko jina. Body shame. Ah, me ba me akọ. Be body shame. Why? Maybe yes say me ba me akọ. Why? Okay, me need also no kwa ba bi ja o ti ka ni o twem. La wo ko fa. Me ba be fa de te problem no nti na mo na sam nti na mo de mo frame ya na. Ha? Bra me pa cho. Bra enya onu nti. Ah, nya Me na border mo. And be fa do we free. Be di wa te. Ba se fi so. Be fa mi enu. Be di wa te. So sana me ni abuna. Dana. Ma ba yo fa so. Sa de won. Ya ba ba. It's not happen to no do ade. Sana wo te. O ba be Sana sana wo jina wantu. Wo na ba ku nsi adakem. Wo da wo ni ye. Forget about me. Mama ponche ni je wo. Da bi no so afi de wo ni pa ni so ba nko de me mama. Ponche ni kekere. So afi de wo hu. Ponche ni kekere ka wo de je wo. Ah, so wo yi ni so ba di a kire me. Wait. Hey, that's Safi de wo hu bi. Sister, pressure ni de me discretion. On fa no na me ko yi de ni na me. blah. Me see discretion. Then apa ade. Problem na person with the. I don't show now. Action me. Are you adopt discretion? Ah, me de me mpe. But see and we behave actually me. Ama want tisa. Ah. And I say girl now we see wo mu ade no. Ketwa na to no. We see girl no onye obi a wadi na tem. Wo ba girl wadi watem. Oba fia no di watem. Ndi nti apeso wo sister eti konde no ma brother se wadamfo ni. Ina say me wo mu ade. Oba ba ware kura he na nim kasa. Wo jiro kasa me bla na ba ku si adakam. On se do si didi bratem. Ni na me There aka. be discretion. Kabra tamakwini na nkodi jam na. Discretion. I'm anti discretion. Nipa no kwa bonto okosia de ope. Ma ne ntre na ne wona obetu su oba ade amabra. Betina me kwa ba. Na ma ha? Me ma de be ska no kwa ma ka dano. Me kwa ba. Dani anyumre. Mitawachi. Na ti ko bi odeko. Die na wo ye na nye. Mati. Ili chichiku achi wono no kosia no so okope sister no. Sister na nti ase no. E na sister ni didi na tem. Eno nti no wo se sister na kire no. Segunu ko pen. Hwe. Na wo na bije ni wo obri die ti umbusa ma men kire mu. Hey. Besin be diska ko di e ko ta de be. Kan. Foto de. Ah, ko ta do ni mo onko. Kosia obi. O be jie ni wa no. Foto de. Na peso force o ba na de mano na bra o ya pra. One nadie. So ko da de me. 39. Come try that program. Sorry. On this me ko me ni wife ko tan bo se kom de ko pe bi ene no. Pesa men da ho ba ka kan se ana de wan shika klient no. Ye kwa ba. Na mo ko ne se. O se kom de no. E ko pe bi ene no. Na sa sister ye duani ho. On ma kan o se e fi bi ene. Enti mo ko to duani. Fried rice. Oza ko tare. Fried rice. Yo kabo ma we ka fried rice. Ti ye kwa ba. Na ma wo sister de woni jino pa because bia mo se o pe. One day na se me don no.
ujana kwana ni na one ne ko ba mo so wani jino pa oba type a me peni o enye de o sister ko fa ne brem se chinchina me nware no ni oba type a oye me spec as I stand dog no enye de o chichiku ni sister ko fa o wonu gba ejana bo na me oba papa wo ha me pa cause we dey Byonce dey mo so penase wa she da penase so wa wonu se na de no wa ti se wa mu na we Sister Kofa Oba Pero. oh when sister and passport is for I say we na we kan enye me pass an ka men kan on kan je no David se we nya asem bia wo se me ye is talk of fat oni chichiku ni ko fa go bi tun bi kesi o mo de ne breme na me se enye me ba no so mpo mo no Debi o. Ansa na me beba mo fie ho na say me free mo fie ho no Kofa Oba Pero. you know na umbaye no ko fa ne bae ba me branti ase e na oba ko e no so sa ko fa ne bae ba anti ase onye oba type a me pe una we me spec a me pe sister dog na o ti no me do ho ni kwa so kra so we nti na mo si ya wo na wani mu Oh, mo na e ba. you na me sister de ya bu so funi na san se me brade o no o ni oba me pe na me sister de do na mo ba na front ne nkai Me ho ye. oh at least ya ka fa ma me bre still na no como se ga de na wa mu na wani mu Oh, me okay. ya kwa ba sure why on para country sketch butumu ska me water de da ya na o cosa un para tres yo ti so ngu de o de kwa ko to oh bla me de pekakra me water de da de o bla ya de bia be kai temperate mati why ya kwa ba mati bla sister ode oda da wa to adi asema ka che tu ni le we asema o se sister yi pa de me bra pen pa because ma me bra no ma dating na sister we no pen sister we na ka so we ku na so tete ku mu no jimi ntire ma di na tem on so be fia no bumi on fa me ni mu ne fom on mi ka se ni ha de ana down from so kama me sa we no e kura be ma na free fia asia on ke kama down from ma so ya na me bra mo de da sa jimi sister ko chimbi yo si den be na bete ko chimna o ba na ka se okay. Okay, yeah. Sure. Maybe I okay. This is the my mother is one oba me pe. As this person me no tina. Bibi hawa catch me. Bibi chiwa dwena catch me. Unyo okay bibi ni a me fa nhyiwu. I don't want to say me okay. Me say na me hu no. Adamani me no. Oh, say ni nipa de enye bibia na o se me ye dey. Me fa no normal sa. What you say? Huh? Yeah, very okay. Sure. You see na o ba be dey. Any komo kakre. Huh? Huh? Ya na oba be de jami unya na yo receive dim komo kakra nsana. Why? Say, but you meet me ko jare ba. Sa be so ko jare. Pese me ko jare. Ni me dware ana. Medase. Huh? Thank you. Oh, my me dware o. Yeah. Why?
Are we okay, say? And I say, me baby in your credit area boom. Why? Eddie. The baby area boom.